Mentah kesengi ngan ongi fi kabuk kakubor mo kajing penya per jengmut jong kini kinong ilam jungi sto jat kemi jat kepa sngap ia kini kubor mentah ngan sepensiai hadin halor kani kajing ele kai game jong kini ban bam maloi ye kibri beria sto nak mentah jong kibri beria wali ye sya ya ki ajat kemi ni ki ajat kepa Dada pikwa kajing syai wan badeng dok terang ngalong middle back sto ngalong middle ngalong general ibaro sto jai kemi ni jai kepa bom dan santan bom dan jengmut namar badai kidi tang selfish ngan ong ipi tang banga ngan ong ipi jai kemi ruem jai kepa ruem ngan yat dakaan sto ngan yat dakaan namar pikwa khan mentoy pelan ngan yat dakaan tong nyesap ngin yasngap ya gini news mentamoy kan news mentah toh pelat Termas District Council ubat Titas Darwal Khan kibakan po ban pendu ya ke Shidul Tribe ya ki kasi kiba ajaj ai kong sokpa pat kani kalak tamat yong shisha ya ki kon kasi kiba ajaj sokpa Habe kren bikilat pasai kubor ba tebor kongji wari President Joga Singh Khang Rimpai thamai banna kalyang Joga Singh kal shankar ki ek jingalang halor kani ka kam bat kal pandram juru ek te jinkan tho kabla kata ek longbro man brio bat ro pinte bu baki khasi ki ba aija chokpa bon sen ki sha pandek bat ka jingyo ek serno chidul tribe ru ka simpo da ki hingre ne nyo banai kalau mempercayai bahwa pandang juru yang situ kau komisi yang mana bertujuh yang film kaki SCBC kepala kau hakikat kubur sosial media hakiki kamu akan sampai melanjutkan acara orang pada saudari melanjutkan acara lain harus kapan bentuk senang SC certificate yang dikasih kebahagiaan syukur harus syukur lembaga usia di sini hak itu keluar dari sosial media ulah bertarung yang kita traditional heads lani ramasno berkana isu tribe sedikit yang dibahas yang bisa terhubung syukur kapun section lain berkata jonggaki HTC kasih social custom Lineage Act 1997 di harap dari ini pengesai nilai syukurki penyeperhat yang kamu bakta yang bakta yang rumah beriu kamu yang ikut kasih kiwa ada sumpah yang dengan ini kini kesimpulan kalau mbak hari ini sekali ada kita pak yang berwarna syaga warna yang citizen hakaba bon pada kau renovasi kini apply ya children certificate baca apa kisah haras kisah dili tentang lunas na dili silver certificate di hari nanti ya beberapa syarikat dan students di ketika menurut kalian toh tangan ni gawe to pengkut cua kato sto ngangan cuang baik tang gawe Pi kiba aja kepane pi kiba aja kemi nai bam maloiri ki rupat ba nganong ipi baro khot pi ron bantah hang tohi ban ya target na ka bantah ka jing mento jong pi hi sto na kata kada ngan chong ipi ngap de bom don mentare SRT ne bom don mentare aja kemi ne dustor ne balang ne ngan chong ipi tangkawe ke PIL has premkot ladep kakam sto tangkata pi ki bekersian di badeng rotrong wan kersian badeng rotrong ladep pim kersian rom lelei tangkawe ki PIL ngan cuai be ladep dia sto ngam don kam hiru ban bapinya bamaloy yanga nemar belei pi barokot nak bentai jumpa tojo pi SRT ru namar belei bapinya long lidar ma pi bon pinya long kapten ma pi ya ka kam jo ki arngot ajai kemini ajai kepa
phimla ban kata dari ru sto lada phimla ban pai phang halor jong ka kes jong mukul sangma le pek suai kato nai ba maloi ri ya ki khon ka bri nyutrap sto nai ba maloi ki khon ka bri nyutrap mukul sangma ngan ong ye phi ya ka kes jong u hadu menta pending phi ba maloi ayu ki khon ka bri nyutrap nga ngai da salade ki khon la jong kat bangamon melia sto miri SRT miri store ne miri stukon sel ngam tep lia sto bomdun kam hiru taka ST jong melia kani kadei ka sencar pat ba kam der sencar marau jong melia yangi sto na kata kadau kani kadeka final jonga sto naik yalam baklar lia bom soto ngidon la ka jong jong hima teder kadi sukon sel der aram dei ki ar santri hima amla ban yo di sukon sel teder sto kato kala spa klur baai da ka sorkar kemi ke sukon sel kadai na bentak hima handai ki tor me ya ba mame sias tot na kata kadau sudah mentok mentok sudah lia me tai tang ne sor chelong lia nging nong kendong kham sai ban ye me ki nong chelong lia